kubaire okusemerero kwa mani halatabuzire n'okutera orunyege obwo abantu bamasini ni batangire motoka yekika ekya ambulance ebahairwa omukurasa omukazi mu rukwatiro rukuru rw'ihanga Dr. Florence Asiimwe. Dr. Florence anyakugenzire asendekerezibwaho emotoka ezike asangire abantu bamulindire kafo nikwatyo yabahubira hombe omukono kandi buli kimu kyona kibaire nikikorwa nibahondere biragire byateyirweho omukurwanisa hamwe kutangira okusasana okwekinskaita ekiya COVID-19 yange niyegyo ezasigaire milioni 8 zikazita kumara nyaga kange ni mu banka nyehore abantu bange kandi kanyabalirira nyayongeraho nyagura ambulance egyo habo kuhondere biragire byateyirweho hanuta maziro hakaire arugiro yasobora kubona yetorora amaseni municipality yona okwolekya abantu emotoka eno bakietegereza nti yabo kandi ziro kubakonyera ebirungi byalo maiso mwere mundo katwe yongereyo bano tibebero no kuhungukaho hakelezia ya St. Jude ekusangibwa masini municipality ni kwatire vuranda ya tere sala halata buzire no kusabira emotoka yinke y'omukurasi akwijja kubona alibatira muga. May always travel safely with the care of the safety of others, whether they travel for business or for pleasure. Thank you so much. God bless you, all of you. Amen. Success. Thank you. Success. Rugiraho basibire omakage okuongera okwolekya abantu emotoka eno halabaira abanyadini okuruga amaseni kitara diocese kandi bayongera okusaba omukubaza muna abanyamakuru baitu Dr. Florence Asiimwe atusoborera habwa kikeno akikozere okwanki manyire obwomezi bwo bugayifu nawe kinagamba kantandike n'obwomezi nkajibaraganiza kandi mu campaign kanya abanyabaraganiza n'ebintu bingi agumzendi ngenyamasazi y'amasindi ekyeyetagamu amana maingi omukuyimukya ebyo bwomezi kinti kyagambire nti akugenda okulemeraho okuyika eirwaro eryamasindi obulatekebwa omumbalira kunda ebintu byona bakabiteka mu store so eirwaro kintu kikuru muno kigenda koraki kuchukya government etweze kitegerezibwe nti emotoka eno kugenda okutekerwaho akatebe akaraba nikajunanizibwa nayo okola nti abantu batunga obuherezo burungi kandi atalimu akasoranganye kona akebya polipo kujja kwikala na ba MPs bagenzi bange na komiti yange bayikale barole mulingo ambulance eno nkwera yamba abantu ba Masindi ekikulu kya byona ambulance egyo nkwenda kuba mindset ejaka kuba ina full tank 24 hours ina full tank ati nkwenda omulwaye bamutabalire ngo mafuta gahoire ekitinkola kuhura halitu kubaliza enyamasazi y'amasindi hatekiza ambulance zikukira kimu 3 kandi zona nizibahebwa abakurasa bakaruga kuba ni bakomebwa okubakikira omurkwatiro rukuru orw'ihanga abantu nabo bolekeza kusemerero kwa mani habwa kino